Ndabasuhuje. Ingabo za Israeli zatangaje ko zagabye ibitero ahantu hatatu hari intwaro ziremereye zari gukoreshwa mu kugaba ibitero muri Israeli. Umusirikare mukuru witeguraga kurasa ibisasu bya misile nawe yahise apfa. Urugamba hagati ya Israeli na Irani rwinjiye mu munsi wa munani, ibisasu binyuranyuranamo buri munsi. Ingabo za Israeli mu gitondo cyo kwa 20 Kamena 2025, ubwo n'uyu munsi kwa gatanu, zatangaje ko zarashe ahantu hatatu hari hagiye kurasirwa ibisasu muri Irani, nabyo zirabyangiza. Itangazo rivuga ko umusirikare witeguraga kubirasa nawe yahise araswa. Ku rundi ruhande, Israeli yavuze ko yarashe ibikorwa remezo byinshi by'ingabo za Irani, harimo n'ahakorerwa intwaro za misile ziremereye n'ahakorerwa ubushakashatsi ku bijyanye n'ingufu za nuclear. IDF iti ibyanya by'inganda zikora ibisasu bya misile byinshi byagabweho ibitero. Ibi byanya byubatswe mu myaka myinshi ishize ndetse n'ibyo byari izingiro ry'intambara za Minisiteri y'Ingabo ya Irani. Ibitero byo mu ijoro rishyira ku wa gatanu byakozwe n'indege za gisirikare zigera kuri 60. Ingabo za Irani zarashe mu mujyi wa Beersheba ahakorerwa ibikorwa by'ikoranabuhanga. Ni inshuro ya kabiri uyu mujyi wibasirwa n'ibitero, kuko no kwa 19 Kamena 2025 ejo hashize Irani yarashe ibitaro bya Soroka biri muri uyu mujyi. Urwego rushinzwe ubutabazi muri Israeli, Magen David Adom, rwatangaje ko mu bikorwa byakozwe habonetse abantu 6 bakomeretse. Amashusho yashyizwe hanze yerekana ko inyubako yarashweho yangiritse igice gito n'imodoka nyinshi zatwitswe. Nyuma y'iki gitero kandi habonetse umuriro mwinshi impande y'inyubako ikoreramo sosiyete ya Microsoft muri Beersheba. Ingabo za Israeli zatangaje ko zashwanyagurije mu kirere ibisasu byinshi byarashwe na Irani muri Beersheba ndetse n'ahandi. Minisitiri w'ingabo za Israeli Katz Israeli yaburiye umutwe w'iterabwoba wa Hezbollah kudahirahira winjira muri iyi ntambara, aho yagize ati umunyamabanga mukuru wa Hezbollah ntiyakuye amasomo ku bamubanjirije ndetse ari gutera ubwoba ngashaka kurwanya Israeli abitegetswe n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Iran. Nagira inama uyu mutwe kwitonda no kumenya ko Israeli itazihanganira abaterabwoba bayikanga. Umunyamabanga mukuru wa Hezbollah Sheikh Naim Qasim yaramaze gutangaza ko bari inyuma y'ubutegetsi bwa Irani n'abaturage bayo mu rugamba rwo kurwanya Israeli. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi wageze i Geneve mu biganiro agiye kugirana na bagenzi be b'Ubufaransa, Ubudage n'Ubwongereza, yavuze ko igihugu cye kititeguye kujya mu biganiro mu gihe Israeli iki kigabaho ibitero. Abaminisitiri b'i Burayi bagiye kuganira na Iran kuri gahunda yayo ya nuclear n'uburyo intambara hagati yayo na Israeli ishobora kuba yahagarara. Perezida wa Amerika Donald Trump nawe yatangaje ko ateganya gutangiza ibiganiro bizamara ibyumweru 2 na Iran. Amerika iteganya gusaba Iran guhagarika gahunda yo gutunganya intwaro za nuclear. Gusa mu bihe bishize ibiganiro by'impande zombi nta musaruro byatanze, kuko Iran yateye utwatsi byo Amerika yasabaga. Umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko gukuraho ubutegetsi muri Iran bitakwihanganirwa, ndetse ashimangira ko abavuga ko bashaka kwica Ayatollah Ali Khamenei, uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran, bashobora guteza ibibazo by'iterabwoba. Ibihugu bya Australia, Slovakia na Republic of Czech byatangaje ko bibaye bihagaritse ibikorwa bya ambasade zabyo i Tehran muri Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Australia Penny Wong yavuze ko guverinoma yabo yategetse abakozi ba ambasade bose gutaha, uretse ambasaderi wenyine uguma mu karere agakomeza gutanga umusanzu w'igihugu muri iki kibazo. Ni mu gihe umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko Amerika iramutse igabye ibitero muri Iran yabikoze ikosa rikomeye cyane, kuko byatuma intambara mu karere irushaho kwiyongera. Intambara ya Israeli na Iran nk'uko mubizi yatangiye kwa 13 Kamena uyu mwaka 2025. Israeli irasa ibisasu ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nuclear n'ibya gisirikare. Iran nayo ihita isubiza kugeza ku munsi wa 8 urugamba rudahagarara ari uyu munsi. Amerika ntiyigeze yerura ngo ivuge ko izarwana muri iyi ntambara, ariko Perezida Trump yavuze ko ashyigikiye Israeli kandi ko icyo azakora muri iyi ntambara nta muntu ukizi. White House yavuze ko icyemezo kizafatwa mu byumweru 2 biri imbere. Umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov
yavuze ko icyemezo cyo kwivanga muri iyi ntambara cyaba ari icyemezo kibi. Ati iyi ni intambwe ishobora gutuma intambara irushaho gukara, ikibazo kigakomera ndetse bishobora guteza ikibazo gikomeye mu karere. Intambara nk'izi zishobora gucana umuriro mu karere kose. Dmitry Peskov yavuze ko gahunda ya Israel yo gukuraho ubutegetsi bwa Iran itakwihanganirwa kuko yateza ibibazo aho kubikemura. Israel yiyemeje ko izakomeza kurwana kugeza igihe abayiteje ikibazo bazaba bamaze kuba bashiraho. Naho ingabo zari ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo (SAMIDRC) nazo zikomeje gutaha, ari nako zicyura ibikoresho zakoreshaga zihangana n'umutwe wa M23 zibinyujije mu gihugu cy'u Rwanda. SAMIDRC yatangiye gucyura ibikoresho byayo tariki ya 29 Mata 2025 hashingiwe ku cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Epfo SADC tariki ya 13 Werurwe 2025 cyo guhagarika ubutumwa bwayo. Icyiciro kigizwe n'amakamyo 31 atwaye ibikoresho n'abasirikare barindwi byatashye kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 Kamena 2025 saa 8 z'amanywa nibwo ibi bikoresho byanyuze mu karere ka Nyabihu hazwi nko ku Mukamira. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo (SAMIDRC) zatangiye gutaha kwa 12 Kamena 2025 zinyuze mu Rwanda.